Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Siyabonga abantwana benkosi kumshumayeli. Siyabingelela umaNazaretha onyazi lwezulu asesiyavuka. Amen. Okuqe phambi kwaba ingcwele umntwana omncane osuka ezweni labathembu endaweni yasempangeni. Ekugcineni kwa empangeni indawo kuthiwa isesangoyani. Igama lami ngumthetheleli ngoNhlanhla wakaMchunu. Amen. Bantwana benkosi sihlangene ngendaba enkulu la, indaba yokubatshazwa usuku nosuku. Yake yathenya insizwa yalapha besifunda khona lapha eWestville sesaphuma. Sasithi mekungenisa abathi ahlangane nabanye abafunda lapha eHoward. Ngicabanga ukuthi yelo level lapha. Yathenya insizwa yakaNtuli. Yathi lo Shembe sikhuluma ngaye abantwana benkosi uNkulunkulu noma bekuthiwa kunjani. Yathi noma ngabe kuthiwa mina sengiyiphari ikhomba yona. Yathi uShembe uyohlala uNkulunkulu. Ayibonga Nkosi. Amen. Asikho isimo esiyesimenza uShembe uthi engabi uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu ngoba ngiguqe lapha abantwana benkosi uyena owasindisa ubaba wami inkosi inyanga yezulu. Kuhle ukukhuluma ngoNkulunkulu wakini. Nami impela ngicela ukuthinta wakithi abantwana benkosi. Mina lapha ekhaya kunobaba omncane. Uphukupha kasisomkhovu sidwele insipho. Hayi akasonti nje nhlobo. Uyidlela nje amambawo. Noma efunga bantwana benkosi ufunga inyanga yezulu uthi ngiyifunga inyanga yezulu ngoba uNkulunkulu wasekhaya. Ayibonga Nkosi. Uyena Shembe esabona ngayo, uyena Shembe sabona ngayo ukuthi uShembe ngempela uvela ezulwini. Amen. Ubaba ongizala abantwana benkosi usembula nje insizweni ngeke ngimqede. Usembula ngizalo usembula ngumfo kaSembula. Oyekade engamazi lo Shembe bantwana benkosi. Sengathi singathandaza insizwa ukuthi sebebonile abanye ababonayo ukuthi mhlawumbe uma sebevusa imizi boyivusa nobani, kodwa sengathi besingathandaza nokungakaboni ukuthi uNkulunkulu ezesisize ngoba yonke into ikubantu besimame bantwana benkosi kumama, yonke into iphethwe umama. Amen. Mina nginenkolelo lokho ukuthi uma uNkulunkulu esisiza kuthiwa siyaganwa ngempela umthandazo wakho bomunye ukuthi lo muntu othi yoboma wengane zakho uyobatshela abantwana bakho ngoNkulunkulu noma ukuthi uyahamba wona ngoba isikhathi esiningi angazi uNkulunkulu ukudala kwakhe mhlawumbe uyazi ukuthi edale kanjani ukuthi isikhathi esiningi umuntu wesilisa uyena ohamba kuqala bese kusala umama ekhaya. Lo mama ke uyena owathi ngelinye ilanga lensizwa ubaba umfo kaSembula ingasonti isidalo eseqalile sayibona le ndaba yena umama uMadladla uthe semthatha ubaba wathi hayi ngeke baba noNhlanhla unodadewethu kuthiwa uNhlanhla athi baba noNhlanhla ake kuthathe ngikuse emzini waseGibsile. Izizimbi ibhobo niyazazi ibhobo bantwana benkosi azimshaya lapha endlebeni. Indlebe ke ibhlungu nje ngisho uyithinta nje kancane uyezwa uyeshaya izibhobo baba endlebe singakazange usukuzala.
wathi mayefika emzini osegibisile bantwana benkosi umama exoxa le ndaba ayi yabona unawo ukuyixoxa mehleli phambi ngolisihlanu unazo ukuyixoxa indaba zenyanga yezulu abavamisile ukuhlala kosofa ke isikhathi esiningi labo mama abadala uvele ndlala icansi phansi bese yanqika bese mexoxa ngenyanga yezulu uvele ekhala inyembezi ethi uyayihamba phakathi kwethu ihamba phakathi kwethu kanje uthi wayesefika ubaba wakho uthi yafika emshaya lapha emahlombe emshaya emahlombe wathi ususindile inkosi ibusise uthi bathi bebuyele emuva zaphela lapha ibhobo bangena emanzini umama nobaba ayibonga inkosi sazalwa sakhona abantwana benkosi isimanga lo mntwana oguqela phambi kwenu ngayo imisebenzi inyanga yezulu mina ngaboshwa ngechama 7 months nalazi ichama abantwana benkosi nithini is40 thina amachunu uma wangibopha ngechama mina inyanga zabo 7 umfowethu engimlama uzalwa ngomhla 26 August 1993 mina ngizalwa ngomhla 12 September 1994 salama neduze uma wengane uthukhulelwe isisu ethu esibopha siphutshuke ngapha siphutshuke ngaboshwa 7 months bantwana benkosi kodwa ngomuso wenyanga yezulu wabona inyanga yezulu imbusisela intambo imfaka lapha wafika watshela abakhokheli ngibona isimanga nangu uNkulunkulu befikile kimi nginenkinga vele la kulesisu lesi ethi siyaphutshuka kodwa uthi ubaba wayesola ukuthi ngeke lo muntu ngenzeka ukuthi ubambile abantu bakudala babenganaka uphethe ingane encane umfowethu ongasekho emhlabeni uphilana uphethe ingane encane uthi sithi ngiyasipopha siyaphutshuka ngelinye ilanga waye emzini wasegibisile wafike ngempela wathi menikele enkosini yafika inkosi yasambusisela intambo wayibopha abantwana benkosi leyo ntambo leyo hayi yaqhubeka lento lena ngawo lo msombuluko kuno anti ogane kancele ehluhlu wahamba naye wakudokotela wathi udokotela usuyiqedile inyanga ezu7 ukhulelwe uphethe ka8 ngaphuma ngingenamnyuci ngiyaphila wayese ngiqamba wathi nguNhlanhla wathi ubaba ngumthetheli la ibonga inkosi yilo uNkulunkulu esiqinisa ngaye bantwana benkosi namanje asimazi omunye uNkulunkulu kodwa ngoba de ngithi uNkulunkulu ngicethe sithandazi sicela ukuthi mesithandaza sizinsizwa uthi mawucela leyo ntombi leyo othi iyogana noma uthi ubonini senaqhoshela namanje omuhle onjani angazi bantwana benkosi sisenkingeni la ngesakwazi ukubona amakhosikazi ngoba kuthiwa hayi khethani kahle sazoxhomelana hayi akubo ukuthi bantwana benkosi unawo umoya kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi lokho kwanele ngoba ekugcineni kwakho konke bantwana benkosi lo mama ongizalayo ubaba ngoba ngisho uthi wayinsizwa ukuthi usembula pheqe vele pheqe ubantwana ngizani zandla niphakelo nyoko ngoba mina ngizodla idada mebongelo wayishaya induku eyiphathe kwathi sebebhabhadisile bantwana benkosi kwase kwasuka elinye ikhehle la kaMajosi lo khehle selahamba emhlabeni ngangithi mengilibuka sengikhulile nahangi lo muntu wayekisa ubaba inkolo wakhala wathi awusembula nawo usukhethela Shembe lo usuzoqoka nje bantwana benkosi wase wahlehla ubaba sithezizalo sehlehlilini wele eshiya esephuza utshwala ebhizi eshaya induku kodwa wasala umama ngoba ngithi zinsizwa size sithi mesithandaza ukuthi mesiganwa asiganwe inkosazana eyoba nomoya kaShembe kuyenzeke ingane izalwa amaNazaretha yonke kodwa uthotha umoya kaShembe engathi angazi kahle kulela side kubuye kwenzakalini kodwa uNkulunkulu ezesisize bantwana benkosi ukuthi laba esiyobathatha kuba abantu abotshela ingane zethu iqiniso ngoNkulunkulu lophilayo hey umama thina ubaba esehlehlile esebuyele etshwaleni kodwa ngiyamkhumbula namanje akasekho emhlabeni ihluthe engasikundile ebuyele etshwaleni ubaba ekhululekile nje wasala uma wasonta wayibamba ngoba wambona uNkulunkulu ephilisa umnyeni wakhe wambona uNkulunkulu esiphilisa thina sizingane zakhe wasala umama into ayenza sisimanga sisebancane sibangaka sasithuma sisijoja sathanda ibhola kakhulu nomne wethu sithi mase sidoja esibamba uma esibambe ngento eyodwa ethi mekuyisabule ehlane ephekela isabatha epheka amabhodwe ehlukana kube khona enojeqe nenyama noma nobhontshisi bese kuba khona enombhusha ngazi kubizwa ngathi twins kwaqanda kwezinye indawo umbhushu sasithi umbhushu ngathi ngikhulu mina uningixolele sasithi umbhushu ethi mase ukhiphile lokho kudla bese phaka ngokuhluka izitsha ethi abaye eTempelini bodla na ujeqe nenyama abazosala la ekhaya abaye ebholeni bawusala bedle na umbhushu thina sakhuliswa kanjalo kwakunesalukwazi lapha sasonto lenye iTempel ekuthiwa isemseni kwakunesalukwazi esasisidala sasemachunu nakuthiwa uMagaza sithi mesisibona ngoba sabamchunu sithi naba abakhonyana bethu sifuna ukusiqabula bese sibaleke ngoba sasigugeka kakhulu lesalukwazi sithi sibalekela uMagaza thina kodwa manje inkinga nakho lokudla lokho esifuna ukuyokudla eTempelini sasibanjwa ngayo kanti usondeza endabeni enkulu hawu izinsizwa sezithandaza ukuthi lawo umakoti esiyobathatha kubo ukuthi bofundisa izingane zethu bo mama inini eniphethe yonke into noma bekuthiwa kanjani akulula ukuthi ubaba ngempela egcizelela indaba ethize enganeni yonke imfundiso kaMama iyahlala enganeni sakhula kanjalo kuleli ivangeli utshwala nje khangine test yabo angibazi ngisho ugwayi ngangibanje umama nje sibanje umama nje ethi nakho ukudla aba enza nje lonto njalo umama makulesihlanu yazi yakhula lento uthi hayi asahambe sesonto kwesodla kahle sasakhula saphaphama kumanje sayibona lento hey kuningi kakhulu uNkulunkulu asesenzele kona ngisabe nganginenkinga nalayo esivile ezinye izindaba ngangayikhulumi kwesinye isikhathi bantwana benkosi
uma ukulombhobha amaNazaretha angazi mhlawumbe uNkulunkulu ngicabanga sesinakho ukumqonda asafana labakudala othi noma ungayishonga into etheni bese kuvele kuthiwa amen manje amen sekunzima ukuthola kumaNazaretha uShembe siyamqonda ngeke kwaRobha hlakaniphe kakhulu manje ngoba ahlukunyezwa kakhulu amaNazaretha abantwana benkosi kwakuhlunyezwa yabona ngempela enganele eseyincane abafana abangaphansi kwethu nathi sisebancane kodwa uma ngathi uyaphuma la uphume ulapha ephakameni njengamanje inkolo esitrenda yonke into sense o TikTok na yonke into awukho umuntu udansa ngensindo lapha ephakameni inkolo eyayikade icindezelekile bedelelwa ngehluthu zabo kodwa manje akekho umuntu ongayithandi lento uma ngathi uyaphuma la wena uphuma la uthi uyangaphandle yini lathi uthi ngayikho into engekho lapha lezi insizwa njengoba ikhula kumele ikhule iqalaze phesha kodwa hayi phela tempelini lakho kwathiwa kuyiqala lokho umuntu uqalaza ngaphandle maseze uthi amandla sekhonyana bese eqalaza bese ekwazi ukuthi ukubona lezi insizwa ingane la ekhaya kusukusencane emeli ikhulu yazi ukuthi mina ngizoyiphatha nokuthi uhlala eThekwini uhlala ngoba impilo la eThekwini iyashesha ikhulu yathi mina ngizoyiphatha kahle ngoba ngizocelwa insizwa lapha ekhaya isho ilo 13 years nensizwa lapha ekhaya lezi ezincane nje zikhule zazi mina ngizokhula ngizame umsebenzi mase ngisebenza ngizogwana lapha ephakameni ayikho into ekumele iyazi umNazaretha manje usesitayeleni bantwana benkosi asikho isidingo sokuthi silosaba ngabo umuntu ongathi uyaphuma lana mhlawumbe icala selingaba kithi sibadala sibatshela iqiniso uNkulunkulu lo uphelele ngelinye ilanga emzini oseJudiya hey ziningi indaba na inyanga yezulu uNkulunkulu wakithi hey uNkulunkulu ngiyagcizelela ngayo yake yathi iyani ibhizi yanikelisa ngixoxele enye indoda ngithi yakamsima ngangisasebenza esitenge esibhedlela ithi MCHUNU ngihlezi ngibona iNazaretha le ndoda yayihambisa nje imithi drive isebenza ka transport me ukho clinic kanjalo ngiyivezela ngewindi ithi ngihlezi ngibona iNazaretha namfana kodwa ngithi kunento engifuna ukuxoxela yona engayibona ngamehlo ami mina ngibona lo mkhulu okuthiwa umkhulu enyanga yezulu emzini oseJudiya esenzela imanga sibancane singasodi ngathi hayi we baba awungasukume wendini awungene ngaphakathi kokukhuluma indaba kaShembe ama-patient azosilinda wasengena ngaphakathi wathi ukuhlala ngatlalela ngizokwenza lapha bambalwa bese ngithi ngiyophuza itiye ngifuna ungixoxela kahle indaba singajaye phansi wathi wathi ngavala ngabuyela emuva wangixoxela le ndoda ethe sasebancane thina MCHUNU uyawazi amahlali nawazi amahlali bantwana benkosi amahlali angisiboni isihlahla sawo la uthi seThekwini phela jasuka amakhadi asikho isihlahla samahlali kodwa abantu abaningi basiningi ihlali libahlaza nje ukulikhe masulibona icishe kulenga ngakho bese ulithatha uyoligquma noma ulifaka empuphini ukuthi livuthwe uthi sathi sibancane sibafana sihamba sibaningi lapha endaweni nomzini oseJudiya uthi mina ngikhande umuzi osekhaya ungaseJudiya ngumfundisi waseZayoni kodwa uShembe ngambona enzimanga sibancane sikhala amahlali lapho ngithi kudala nganoma umtshana lo egada ngesitshwebhu uthi uShembe lo mkhulu nyanga yezulu wathumela lo mkhulu lo wathi asilande ehlathini wathi kunezingane ezigangayo la wathi zikha esinye isithelo singakavuthwa manje siyakhala kimi lesithelo lesithi labafana basikhelana singakavuthwa umshumayeli ngicathi ngithi umthiyana nganoma iphoyisa likababa kuthola ligada ngesitophu lahamba lo balanda labafana uthi kwakulandwa thina lapho MCHUNU salanda kwathiwa size nawo lamahlale esiwakha esihlahleni engavuthiwe uthi asiwabambe ngegibha kanjena siya kuye lo mkhulu inyanga yezulu uthi afesa wathi qithi phambi kwakhe wasiwaba thina bafana niwakhelane engakavuthwa uthi athi yachaza athi baba phela siye siwakhe kuze siwaqhume wathi ayi akhiyo messenjela lamahlale uthi bese vele siziba eqhubeke nikelisa eqhubeke uthi bese phinde buya ukuthi ihlela lapha siyiqoqo wathi asiyibeke lapha kube isitaki lamahlale ethu lapha onke esihlaze njalo ephinde sibuzwe bafana niwakhelela amahlale esihlahleni engakavuthwa na bethi hayi baba sifuna ukwaqhuma siyesiwaqhuma singalinda esihlahleni uthi ephinde sizibe uthi kwahamba isikhathi MCHUNU kwenzeka isimanga wathi mayisephenduka wathi lalelani lawe bafana uthi angazi niyasivala amehlo ngoba thina asinakile sidukela abantu banikela abantu bekwenzeka yonke into uthi lalelani lawe bafana la mahlali ningaphinde niwakhe esihlaza anokwakha mayisenje uthi sitheme sithi sibuka amehlo hawu amahlala sevuthiwa ayibonga inkosi amen uNkulunkulu lo uphelele bantwana benkosi ngiyezwa bantwana benkosi kuze ubaba lapha ekhaya lezi ingane ezemva kweni laba khona ama alumni laba hawu sesingishayeleni isikhathi makhosana namakhosi amabili azayo labi wesivili la esikoleni ngonyaka 2016 kwenzeka isimanga sambiza lo Shembe nathi sibancane ngasibaningi njengoba thothi laba ama technical oma ngosuthu ke kugcwaleke lapho kuyagcwala nawo DT la eDurban nosivili hayi bancane sibancane akho ngisho umuntu ka14 awutholongoye thola ngisho mamba 14 bafunda khona ngo cha lapha sasibancane 2016 futhi nangeminyaka sibancane ngikhumbula ngo-chief whip ngalosikhathi nangu-chief whip omncane ababethe ukukhula kwakho insizwa yaNdebela nganom sifikile la neinsizwa yaNdlazi sibiza ubaba hey sibhalile kwiphepha kuthiwa kuzobiza ukuza kababa ngangithimula mina ngiseceleni siphethe na uhlalo oyinkosazana ngithi he soke kubonakala sibiza ubaba
sibiza ubaba ngo-NSFAS biza uShembe ngo-NSFAS bathi mabesitshela abantwana benkosi kwathiwa at least kusho greater or more at least imali ekumele kube nako 150,000 for one day ukuthi ubaba efike 150,000 so uthatha thina wasino NSFAS hawu sasesihlangana uthando lalukulezi anganoma lisekhona lapho masiphula anganoma lisayiphethe kahle ibranch bafowethu kwakuhlangenwe lapha insizwa thina sasibuzo ngisho ngo-23 enye yakathi angibhekise enkosini ngingekho emthandazweni yathi yahlabelela yathi ngicela inkosana yamchunu ngibhekise enkosi ngoba iyathi asilove kanti angikho leso sikhathi bayihleka uyabo thina sasingalovu mina ngithi ngicathi amasabatha ngalova ngilo ngafika ngo-20 ngoba ngazizwe lilodwa lenye insizwa yakabiyele kuthiwa umJ yathi MTHETHELELI ngoba uzala amanazareth uyilinazaretha lalela-ke uma ungafika la eThekwini uyitshela ukuthi wena uzobuka izinto ezinhle la uShembe uyiqili unaka umuntu omnakile ngangade hayi angingayixoxile hayi angiyishi wathi kodwa uShembe uyiqili unaka umuntu omnakile uShembe uma ungenzeka kube nesabatho othi uhlele endlini awuyi uzoba nenkinga ngithi kwabe lokugcina lelo sabatho uthi ngaye esengibambile ukuthi mengithathe ibhasari yangisegoli ngesabatho othi ngisho 23 sasuhamba 4 years zonke sihamba every day sasibuzana thina insizwa yabona sasingadudela phela ngento ebheda namanje mesihlangane ngoba kuthiwa inqanawe nje iningi la isuka leyo ezivile ayifunda khona sasingadudela angaze ngakenzeka kuthiwa siplana nomabhedla ukuthi siyongena intombi asiyazi lento le sonke mesikhuluma sigumntu eqondile u1 no2 no3 siganile lezi ngane izingane ezincane kubona 98 kuyaganwa nje kusasa konke angiyazi lento yenziwa uNkulunkulu kodwa sahlangane ngeqiniso hey sahlangana abantwana benkosi wawuthi mo unophuthu kwegroupini sibiza uShembe phela hey siyanikela sibiza uShembe ngangithimula hey angithimula lento angifuna uqamba ngazi umoya wavuma lethu uthi hayi uShembe ngathi sombisa uphuthu mo unophuthu ubhale egroupini amakhosana bawonamasi kwehliyo kuye iblock yodliwa amasihlangene kuyinto eyodwa saqala ukubanja umthandazo ka12 aqala ngensizwa zonkala novulakazi uthi banje umthandazo ka12 kuthiwa kuyathandazwa hey kwenzeka isimanga bathola benkosi sahlangana safaka nalomo emakhosazaneni ngoba banenkinga laba abangale kwethu uma kafika inkosazana bezongathi abayimukeli kahle angani mhlawumbe ngesimo sokubukeka sakhala sathi hey sasibiza meeting manje sithi ayikho ingane ezothi la yamukelekile ingane eNazaretha uma uyiNazaretha kumele yazi uwe uma engenawo NSFAS wena uzokwazi ukuthi izoba umthwalo wakho lengane izuthola NSFAS mengenayo indla kube njalo ingaze kuqhamuka umfana oyisayoni eyibulibulunge bese nika 500 ingane bese iya bese kulimala igolide lethu ayifunakala lento sayitshela ingane ensizwa ngokunjalo sahlangana zakhala ingane zathi hey kodwa nani niyahlina babe sibiza ngo typically bethi angathi asihleka kakhulu ngathi insizwa ake nithi kwehlisa kancaneke lokho ukuhlina ngiyiva ngale sasinifica khona yosivili sasinifica yosivili ukuthi hayi awuhamba lo nala yabo hayi sasikuxeqexekisa lokho bakhululeka abanye bathi hayi enye yathi yabona mina ngimuhle kodwa akho ngisho inkosana eyodwa yakangicoma hey uNkulunkulu kodwa wenza isimanga ngoba lezi ingane vele sigana thina inathi esigana nayo kodwa badala benkosi nangumhlongo khona umhlongo lapha ekhaya ufakaza ayibonga inkosi imizi yakhiyo khona lapha kodwa sahlangana badala benkosi ngoba uma kuhlangene noma kuthwala bancane kanjani uShembe nizombiza thina sasino 36,000 kwenze inkinga bashaya imoto onhlanzi babheke eMpumalanga bobiza ubaba yaphasa idate kubaba hey kwenzeka inkinga sino 36,000 bathi hey nina idate siphabisile ngapha ngiyazi into esisho ubaba ayisahlehli yiliphi icommittee sasina committee sathi sewesivile how iningi izimo baba ulithula lapha bathi bazonza meeting nathi wafika ubaba ulithulo ehlisa ibuka sibuka nje wathi nina nithi nibiza ubaba nibancane kanje usibuka umncane bomnyaka umncane besibalo walalela ngelinye ilanga ngiyophuma ungakuphi kwathiwa ngasemtuba kwathiwa ngiyophuma ngize kini ngifike ngithatha inkomo kini ngicela baba ukuthi usudala inkinga umbiza uba uShembe idate iphasile namalini kumanje hey saqamba amanga amanye amangalungile phela abantwana benkosi yabo khona amanga la wahlelekile anoNkulunkulu phakathi ayibonga inkosi sithi sise P block bafika sesibiza babe sezofika lapho I think we had 36,000 you can confirm lapho khumala sasino 36,000 truck de 150 night date sila iduze ngaqamba manga ngathi Ndebele mnika mina ngumthetheleli shintsha lapho ubhala Standard Bank siyachopha lamakhehla ngizokusendela message mina engene la ngi-edit ngibhale ngisusole 26 sathi u80,000 sowushintsha subhala ubo 80,000 bese kusendela lo message angithi lo message izothi mengena uyibhathi Standard Bank nama details zonke lawa siyachopha bese kubhala 80,000 ngoba sifuna uShembe efike sisawufukula Chama sesibuya ngaphansi siqedela nguluza lo mhlangano lo ukuthi senza ubugebengu hayi sifika abashumali sebethambile bathi hayi kulungile wengane
inkomo zongazi kwamukela baba zizophuma kithi hayi kuhle phela ingane ishaya buyigona uShembe usengakithi ayibonga Nkosi imali kodwa ayikafiki la basho khona sithi sino 80 kanti 36 hey saphuma sagcwala itheke lonke uShembe wenza isimanga yanikela imali yazi yasala ngathenye khona umkhaya wami phela lo treasure ngathi ibambe leso celebrate ngayo ngeke phela uyiphose yonke so celebrate ngayo baba masefikile wafika ubaba ngithi kwawo 16 September lesithathu into kanjalo kwamnandi kanje nalapha ke ekhaya uma kunomoya wokuzwana onethini kafish emnike omunye ayikhishwe imali batala benkosi bekhuluma umshumayeli lapha efuna imali ayikhishwe ngothando yonke into yenzeka makukhona uthando ayibonga Nkosi Shembe uNkulunkulu awintsha sengathi bingakhula iphathe kahle uShembe uNkulunkulu ayikho into engaphezulu kaShembe la emhlabeni satshelwa lokho ingakho sibanga manje mhlawumbe sesiyogana ngasazi kodwa sekusondela ayibonga Nkosi ngithi uNkulunkulu akabusiseni kuzwile amen Mayingikhetha inkosi enkulu yasekuphakameni unyazi lwezulu lensizwa mayikhuluma kanje ngikhumbula yona le ndaba kuzofika ubaba ukuthi amakhanda ayesesangene nje kithi sisonke lo khulumayo mfana kaCele ekhaya kusePortshepstone emawuleni ekhuzanani iTempel sathi sesisangene kanjalo nobani wayephuma bhekele nobani aphuma bhekele sonke siyaxoxa siyasebenza semzweni owodwa sonke silinda umyeni ngoba kuyalindwa uma kuza ubaba awuvele kube nje sengathi akwenzeke lutho kumele kube khona lento oyizwayo sisonke la eTempeleni kumele kube khona lento enyakazayo eshoyo ukuthi uyeza umyeni sasiphuma ngiyakhumbula mina ngangade ngifake kwabanye sasikade senza nabo umsebenzi oyisipho senkosi wawukade uzoya kubaba sasikade senze ifoto lenkosi uThingo mhla ilapha eWestville iyogqokisa iziqu ijazi elibovu ngo2003 ngoOctober senza lelo foto lelo sathi mase sibuye kolanda lapha eThekwini kuWestreet sathi masibuya lapho sasesihamba sesifuna isicephu uma ke sekufika ubaba nekhanda likelidumi into uyazi ukuthi ila kodwa uyibheke na kwenye indawo ufuna imoto na ngaphansi kombhede sayibheka sasibheka lesicephu ukuthi sosithola sasibheka eDurban stage sangasithola sahamba sayosibheka sasibheka eDalton nakhona sangasithola sathi mase sibuya sangena eSpringfield sangena nako Mr Price nakhona sibheka isicephu asazi noma sake sakhona nakhona futhi sangasithola kodwa kwakhona uthando kwagcina kulunga ke lesisimo ngiyakhumbula kwathi ebusuku mshumayeli wayekwadlalwa ngathi sezingane zakho kodwa ke kwakusho ubaba omdala salala egroundini kuzofika ubaba kwathiwa sigadi ground kuzofika ubaba akwenzeke luzo kwathiwa nje sigadi ground ngoba nenkomo zazi kade zihlinzelwa lapha zahlinzelwa khona lapha eChesterville komshumayeli uSibe kodwa kwathi wasihlala esikade ground ngisazibona ezinye insizwe sagadana ze ground kungonakele luso kodwa sathi silapho khona indaba enkulu yakhulunywa insizwa enye ephakamile ekseni yakhuluma indaba enkulu sekuzoza kwakubanda futhi siqhuqwa namakhaza yayisikhuluma le ndaba yathi umuntu unenhliziyo embili angiyazi lenkulumo yayithathaphi yathi kodwa kukhona lenhliziyo ifike eqala kumuntu nokuyiyona le right efike imkhuzu uma ezophuma endleleni bese isho kanye bese kufika le yesibili inhliziyo ibese ithi yona hayi lokhu akulutho ungakwenza lonto leyo iya enkulumeni yakakhulunywa ubaba yakhulunywa inkosi ilanga yathi umuntu uma ezophuma lapha ekuphakameni ezophuma endleleni kuke kufika isono sithi masifika lesono bese simhlebela sithi mina ngimncane nginalesi mina ungangenza angilutho nje isilento ifike hayi lo muntu bese yayenza lento athi cha ngoba ilokhu angenzanga ukuthi cha ngingakwenza kusasa bese kufika esinye futhi isono sikhombe esinye sithi lesi asikhulu nginami mina ngimncane ilonto ke engazi noma iyasifikela njengoba silapha ukuthi uma kubizwa mhlambe umnikelo noma kubizwa isipho noma ini ayifiki inhliziyo eshoyo ithi cha lokhu asingakwenzi ngoba mina ngikwenzile ukuthi kani okusuke kumele kwenzeke kumele sikwenze konke senzela uShembe unyazi ngizocela ukuhlabelela ivesi eli 9 Seqolela
Ngelinye ilanga kufika insizwa yakwaMadlala ifika enkosini unyazi lwezulu ebuhleni lensizwa kangeyasemarisburg eMkhambathini ifika izocela ithi baba angizocela abantwana sengiganiwe kunesikhathi eside abantwana ngibatholi yayisiphendula inkosi unyazi lwezulu yayisithi ngizokupha abantwana ngizokupha amawele abemabili le ndoda yayisisamukela isibusiso yayisibuyele emuva yolinda nempela sase siyahamba isikhathi wayeseba muhle unkosikazi maye bamuhle unkosikazi wayesewathola amawele amabili ngempela wasekhanjwa sahamba isikhathi le ndoda yayingasebenzi ihleli ingasebenzi yayisihamba iyobonga kubaba ubaba wayesegibsile mayifika kubaba izobonga ithi baba ngizobonga ngafika ebuhleni ngizocela amawele nempela wawusuyangipha amawele amabili kodwa manje inkinga enkulu ukuthi anginawo umsebenzi ngakho labantwana ngazi ngizobonza ngani ngoba kuumthetho wesonto ukuthi uma silapha sizinsizwa singobaba wathi uShembe asobondla abantwana kuumthetho wesonto lo sizinsizwa isilendoda manje ngazi ngizokwenza ngani ngoba anginawo imisebenzi angisebenzi le ndoda ubaba wayeseyayibusisa ekuyinikeni kwayo isibusiso wathi ayohamba iye kubona abantwana bayo labo ababili abangamawele babe bancane benenyanga abakhuluma benzi lutho yathi uhamba iye kubona ufike ucele kubona umsebenzi wosima ucela kubona uma beke bahleka umsebenzi uzowuthola kodwa uma uthe uyawucela umsebenzi akaze basho lutho noma bakhala umsebenzi ngeke uthole le ndoda yayisokuyifikela ukuthi ubaba udlala ngayo ngiyocelani kule ngane ezincane kangaka ezingazi nalutho yayisihamba kodwa yahamba lapho ise mayifika ekhaya sahamba isikhathi sadlula saside sengelinye ilanga ibuya mayibuya unkosikazi ubhizi uphatheke kabi usayidiniwe uthi le ngane mithatha le ngane zakho kunini zingihlupha awuzame nawe uzama ukuzithulisa uthe uma ezithatha le ngane lezi zombili wayeseyazigona wayesezithatha naye ezibeka phansi wayesasho ngokucasuka wathi nikhalelani nina angisanginawo nomsebenzi nginikeni umsebenzi phela khona ngizothola umsebenzi nginondle zazikhaliswa indlala le ngane singakaze zidle yayisiyahleka yodwa yazo le ngane wayesebuya emqondweni kwakhumbula ukuthi konje uShembe wayekade ekhulume kanje uthe uma ephuma lapho wayesethola ucingo malingena lo cingo lolu lwathi uyafuneka ePine Town kumele afike ezosebenza akanayo imali yokuthi agibele akanayo nemali yokufaka upetrol ukuthi ahamba afike lapha ePhindane usuka le Maritzburg eMkhambathini khona lapho kwasekuqhamuka indoda yakhona endaweni yayisimadlala ngoba wena ngiyawethemba yayikade iziphuzele le ndoda yasimadlala ngiyakwethemba wena wedwa umuntu engimthembayo lapha endaweni yayisithi ngizokunika nayo imali ngizokubambisa imali yami ngizokunikeza yona kothi uma ngabe sengiright ngizobe sengiyayithatha le mali wayesethatha leyo mali umadlala wayesefaka upetrol wayeseyagibela wahamba waya lapha ePine Town wayeseyawuthola umsebenzi ngonyazi lwezulu amen silapha sobabaza lezo ndaba lezo zonyazi izindaba zikaShembe akekho omunye uNkulunkulu isho njalo inkosana ehlale phansi akekho omunye uNkulunkulu esimaziyo nesimfundisiwe abazali bethu noyo kabe khona kithi ngaphandle konyazi wake wasuka ubabamkhulu esuka ekuphakameni wasuka wahamba wayovakashela umvangeli ngisho umvangeli uCELE wasemsimbazi bahamba waya lapho bafika kushona ilanga sema kushona ilanga base beyalala bavuka ngakusasa kuse ekseni ungakashaya umthandazo ka9 babamkhulu wayesethatha isithombo esincane wayeseyasitshala wasitshala phansi wayesethi igama lalesithombo lesi wayesesihamba igama sona isithombo leso kuthe emva kwalapho khona lapho besabheke lokho kwasekuqhamuka indoda waqhamuka nembongolo ithe uma iqhamuka imbongolo yeza imbongolo yayisifika ima phambi kwakhe ubabamkhulu sema ima phambi kwakhe ubabamkhulu wayeseyasukuma esihlalweni wayesesondela kuyo le mbongolo wayesebeka indlebe wayesevala umlomo wacimeza base
selibuka ukuthi engabe ubabamkhulu ithini lembongolo kuyena. Wayesesuka khona lapho ubabamkhulu wayesethi wena Nsele wayekade ngumvangeli wathi wena Nsele lembongolo iyangimangalela. Ithi wena usuyisebenzise zale zahamba ezinye imbongolo uyidonsisa nezinkabi. Yayisisihlawula khona lapha uNsele wakhipha u50 cent wahlawula ngoba imbongolo yayisimcebile kumnikazi. Sonke njengoba silapha singabantu bonyazi. Sonke uma khona sicelayo futhi sicela kulo unyazi. Ma izinhliziyo zivuma uShembe uzosipha. Kodwa futhi uma singekho lapho noma singavumelani ngezinhliziyo uShembe ngeke akwenze. Washo njalo uGcwensi kithi emveni kokuthi ukade kufika ubaba ngoLesine sanikela ngomjiva wawukade uNave ucwebezele ufike lapha eWestville lokhu inkosana kade ikhuluma ngakho sanikela ngomjiva kuLesine kwadlula uLesihlanu khona lapha ebuhleni ubaba sambone ugqokile lo mjiva lo enkonzweni yasemini ngangihleli nanaye inkosana umlambe ezosukuma emva kwami ngangade ngihleli naye izulu lalini so waqhamuka ubaba lapho ephethe yona iumbrella waqhamuka umjiva ucwebezela uNavy lo esasikade suthengile wayesethi uGcwensa kuyinhlanhla ukuthi ubaba mangabe umenzela isipho ebese yasebenzisa uthi ngoba wake wakhuluma ubaba ekhuluma kuye wasikuyenzeka aphume athi uyawugqoka umjiva kodwa ungavumi ngoba wakade unikelwe abantu abanenhliziyo ezingavumi ngakho kuumusa asokucela futhi ukuthi noma yini esizoyenza lapha eSiyavuka makube ukuthi sonke inhliziyo zethu njengoba silapha nje siyavuma ukuba masenze lonto leyo ngoba kuyinhlanhla ukwenza isipho maqede samukelo uShembe kodwa kubiza ukuthi sonke silinde nangenhliziyo siphinde sithandaze kakhulu futhi sicele nokungavumi kuye kodwa makazame uncenga inhliziyo yakhe Manhliziyo yami amefoma evolande omangemlandele foma asizincenga inhliziyo zethu bantwana benkosi noma nongabe kade engathandi kodwa makasale sencenga ivuma inhliziyo ukuze sonke sibheke onyazini sizothola isibusiso ubabamkhulu wake wabusisa indoda wayengeyakacele uMasikane wayekade ehlala lapha eMlazi wakade ubaba elapha eThekwini ebhabhadisa khona olwandle ila khona wathi mayebhabhadisa ezongena olwandle kwaseqhamuka igagasi elikhulu babamkhulu wayesephakamisa iminwe yambili lase liyathula igagasi waseyangena khona lapho olwandle wayeseyabhabhadisa kwasuma intombazana yomlungu yathi lo muntu ngiyambona ngempela uNkulunkulu nami ngicela ukuba ngibhabhadise khona lapho babamkhulu akangayiphendula le ntombazana wayeseyadweba phansi esihlabathini wadweba indlu eround wathi angizilekini ngize kulabo abahlala ezindlini ezinje wayeseyabuza kulabo ayehamba nawo wathi lo muntu ngimbhabhadise na base bemhawukela bathi cha baba mbhabhadise ngoba uyafuna wayeseyambhabhadisa lo mlungu wathi ngiyakubhabhadisa kodwa uyohamba uyoshumayela ivangeli kwabakini ilapho khona lensizwa yakacele le ngizokhuluma ngayo yambona khona lo Shembe yayisithi Shembe ngiyafisa ukuba mangikuthengele indlu lapha eOverport ozohlala kuyo babamkhulu wayesethi uyangibona na ukuthi nguNkulunkulu lo muntu wakacela uMasikane wayesethi yebo ngiyakubona wayesethi kuyinhlanhla ukuthi wena uyangibona ukuthi nguNkulunkulu wayesethi ngiyafisa ukube ngifike la uhlala khona uhlala kuphi wayesethi ngihlala eMlazi kwaMgijimi section khona indawo yayibizwa kanjalo wayese babamkhulu siyohlela ngelinye ilanga ukuthi ngifike lapho kodwa ngaphambi kokuba ngifike komele ukuthi ubhajadiswe babamkhulu wayesethumela umfundisi uPheko wamthumela waya khona lapha eMlazi wafika wambhabhadisa yena uMasikane wakacele
base behlela ukuthi bafike wathi babamkhulu lapho ngosima ngifika khona bese ngikugcoba ngikwenza umfundisi bese ngibeka ithempeli lami lokuqala khona lapho nempela kwase kwenzeka kanjalo uthi babamkhulu ngelinye ilanga ehambile wayeselala emzini wakamdleje wayelala kulomuzi vuka ekseni babamkhulu uvuka ubaba walapha ekhaya kwaMdleje akekho wayesebuza kumama walapha ekhaya wathi uMdleje ngabe uyephi na wathi umama usaye eVerelem bayekade ngasho ukuthi uyokwenzani uthe uma ebuya lapha eVerelem wayesebuya namasendre ayekade wathengele ubabamkhulu wayesemnikeza wona wayesemnika isibusiso ubabamkhulu wayesethi ngoba ukhumulile uShembe wawusumenzela isipho akayokulahla nakwelizayo uyoba nawe sengathi singana lelo themba silapha ukuthi masenzele uShembe into enhle ayosikhumbula ngayo nakwelizayo sikhiphe noma yini esinayo singafani noKhayili ukuthi lo wayenikela ngalokho angakuthandi wonikela ngalokho okuthanda impela ngoba nakho ukunikela kusuka enhlizweni uma unokuningi unikela ngokuncane lokho kuchaza uthando onalo ngoShembe ukuthi lincane kangakanani sengathi uShembe ngavuma aphinde futhi asiphe isibusiso lapha emzini wasesiyavuka kwenzeke konke ngendlela leyo afisa ngayo nathi sonke kodwa okukhulu kakhulu masithandaze okukhulu kakhulu ukuthi isilinde singabe senza lutho noma ngabe umuntu uyanyathela ungabe usanginaka khona lokho woxolisa lasho njalo uthingo lwathi noma ngabe umuntu uyanyathela woxolisa kuyi bese uqhubeka nendlela ngoba unyathela nje isilingo leso ungasivumeli sibheke onyazini kuzunyazi kuzumyeni yasho njalo inkosi yalapha ekhaya kuza umyeni manje sifana nezintombi ezili10 ezilindile zilindele umyeni akukho kunye kodwa okukhulu ukuthi njengoba eza lapha ubaba uzosamkelisa useyomshumayela umuntu uzokwamkela ongangokusebenza kwakhe okukhulu kakhulu yilokho ukuthi ngeke kuthiwa ngoba nakho sindawonye omunye enikele ngempilo yakhe omunye wanikela ngayo yonke into anayo bese sithola okulinganayo nakho sengathi ungathi noma unosize ekhaya kodwa usho usebenza khona lapha uthi ucaka manje wenza ini lo yenzayo uthi lokhu Shembe ngicela ukuba usindise umntwana wami uma ekhona ogulayo uthi ngalokho Shembe ngicela ukukhumbula ubaba thina sahanjelwa ubaba wonikela wenza noma yini ucebe usizi lwakho kunikelwa ngayo yonke into yanikelwa nangamandla yanikela ngawe uqobo uyanikela ngemali uyanikela nangesilwane ngiyakhumbula nje ukuzofika ubaba wakwafika ngo2012 kwakuMarch efike eTempelini lakithi lapha eKhuzanani ukufika uNyazi luzodwebiso khona ubaba waseTempelini wanikela ngenkomo yayinkulu ngendlela eyisimanga bakuthiwa igama layo bamkhomba endlini ayikho inkomo enkulu yayinkulu ukudlula leya endaweni kodwa eyikhiphela uShembe ngoba wayefuna isibusiso enkulu leyo ayikho enye bonke bambheka ukuthi hawu lo muntu owenza nje ngoba kwakuyinto engaziwa leyo kodwa ngoba wayenothando asokhulekela uthando olunjalo nobani abheke emaphaketheni ukuthi yena engabe umyeni umlungisele kanjani ngiyabonga nkosibuseni ngiswini